رابسا مادة هراشي مدي شيخ آدم طولا بيا دورا ولا لانتا تدبولا حديث في قرآن برسي سيبال ليس ولا لا إراها جالته توكيتي رب العالم يا أبا علماء مفتي شيخ آدم طولا جنة ساخيسا زها قبسيسو ولا رسولا جنة ساخيسا زها قبسيسو ولا رسولا رابسا مادة هراشي مدي شيخ آدم طولا بيا دورا ولا لانتا تدبولا حديث في قرآن برسي سيبال ليس ولا لا إراها جالته توكيتي رب العالم يا أبا علماء مفتي شيخ آدم طولا جنة ساخيسا زها قبسيسو ولا رسولا جنة ساخيسا زها قبسيسو ولا رسولا الحمد لله دين كان بادا فمني الرحمن الرحيم جتشوتي أنفني المنا ماتي متي رب ما تونفني كوتاها برنو ألف باتا ساجني olkaane jirra barumsaaf garaa hidhanne dhiiraaf dubartii xiqqaaf guddaa kan jenne kaane haayaanu harka keenya wal qabanne falli waa hundaa barumsa tahuu hubanne dukkana hundaahu qur'aanaan firraa ibsine yookas gooneenu fayyadaa bar osoo beeyne biiftuu nasrii arkuu firraa saayne jirra dukkana wallaalaa yaa abbaa ulamaa muftii sheekh آدم طولا جنة ساخيسا سيها قبسيسو ولا رسولا إلماني صابر علماء تخينيا osoo hisaabu seente kan fagoo fi dhiheenya lakkooytee fixuun dandeessu nu badhaase rabbiin sheekkan keenya mataa walit haa qabu hunda ulamaa'oota keenya isaaniin keeysaa baane barqarree wallaala yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Aadam Tuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa raabsaa maddaa haraashii maddi sheekh Aadam Tuulaa biyya duraa wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalam yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Aadam Tuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa du'a aalimaa laaftutti fuudhatanii isaaniin nu geeyse bar ilmeen tuni jazaa isaa jannata haa godhu rabbiin kiyyaa rahmaani gadhaa beekute bar burqaa diini diin rabbii bakkaan gahuuf itti cinqamanii lubbuu kannaniifit itti miidhamanii hunda isaaniitu naaf qubsiisi boruus ollaa rasuulaa yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Aadam Tuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa rabbi sin haa jaalatu yaa ulamaa ootan biyyaati rabbi sin haa dheereysu umrii teeysannu keeysatti yaa rabbi sitti iyyanne nun beysin qaroo ijaati yoo qaroon nu beyte nutti dukkanoyti takka dukkanoynaan ifunni jabaatti ifaa isaan irraasan nuuf qabsiisi me'ati san ibsanne dabarraa bakka nu dukkanoytetti yaa rabbi walii nu dhiisi nuuf isa waliin tolla yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Aadam Tuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa raabsaa maddaa haraashii maddi sheekh Aadam Tuulaa biyya duraa wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalam yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Aadam Tuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuulaa lubbuun sheekhaa kottus ilmiinsaa nu biiraan kottu ilmi isaa qabne jirra adawwiin haa agartu faa hundeeshiniin sheekhaa addunyaan rakkanuuf ballattu lakkoofsa faa hundeeshinii namuutu akka hubatu 99 soddomii saddeet qabadhu namuutu kan
kan beeyne illee barsiisi keeysa haa buufatu faa hundeeshiniin tun tamaqaa sheekh Adam Tuula yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysa si haa qubsiisu ollaa rasuula musiibaa dhihoon ubbuute dhageeysan namuuti yaa hawaasa koo sabbaraa xiqqaa guddaa marti الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون guyyaa janaazaa sheekaa keenyaati namni dhaqee guute dirree istaadiyeemaati biyya hundarraa dhufan karaa bulaniiti janaazaa salaataniit galan wal sabbarsiisaati yaa rabbi jannata kanniif sheekh Adam Tuula yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula raabsaa maddaa haraashi maddi sheekh Adam Tuula biyya dura wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalaan yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula yaa maddaa haraashi abshira shee Adam illeen kutu humaa rabbiitu nuuf jira gadda shee Adamiit shee Daawidis sabbara sheeka qaamaan xiqqaa kan ilmiinsa bahara shee Daawid arkanne gammadaa mi'arra umrii isaa nuuf dheereysi atummaa yaa Allah yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula yaa shee Daawid koo baga dhuftee banaa sanguute wallaahi hawaasni gammachuudhaan si simate duuti sheekh Adam ija takka nu baysite ati suqul seennaan ijji san nu fayyite sheekh Adam xiqqaatu arra dhufee nuuf qubate hawaasni hundinuu bahee simate kan dhiiraa fi dhalaa yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula raabsaa maddaa haraashi maddi sheekh Adam Tuula biyya dura wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalaan yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula ergaa xumuree asittiin dhaabbadhaa ikhwaani wassalaamu alaykum yaa obboleeyyan diini kan salaamtaa koo dhageeyse deebisuun daagatini ani siifin deebisa wa'alaykum salaami dhumarratti dhaamsiniin qabu dhagahaa martini du'aa innan dagatina bakkumaa jirtani tokko laman baanu hundi keeysanuu kan dhiiraa fi dhalaa yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula raabsaa maddaa haraashi maddi sheekh Adam Tuula biyya dura wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalaan yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu ollaa rasuula raabsaa maddaa haraashi maddi sheekh Adam Tuula biyya dura wallaalaan taate daboola hadiisaaf qur'aana barsiise balleeyse wallaala irraa haa jaalatu tokkichi rabbal aalaan yaa abbaa ulamaa muftii sheekh Adam Tuula jannata isaa keeysaa si haa qubsiisu
والله رسولا جنة زاهيسا سيها قبسيسو والله رسولا